Broj pitanja je 42. Ekspresionizam. Ekspresionizam je podjednako književni i umetnički pokret. Javio se kao suprotnost pretvorenom, estetizovanom i individualističkom impresionizmu. Hteo je da izrazi ono što je primarno, iskonsko u čoveku. Javlja se kao pokret u Nemačkoj 1905. godine, kada je grupa umetnika osnovala drezdensku grupu Most. Kasnije se javlja i grupa Plavi jahač u Minhenu i posle Prvog svetskog rata grupa Nova stvarnost, takođe u Nemačkoj. Izraz čiji je tvorac Herbert Walden se od početka odnosio na sve progresističke umetničke pravce pre Prvog svetskog rata, počev od fovizma, kubizma, futurizma, pa sve do prvih apstraktnih eksperimiteta. Danas u likovnoj umetnosti taj se pojam odnosio na poseban umetnički pravac koji je postignuo svoju najveću tačku razvitka prvih godina 20. veka, posebno u Nemačkoj, kao reakcija na impresionizam koji se prenosi spoljašnji izgled prirode i sveta na slikarsko platno. Ekspresionisti napuštaju površine stimulacije i iluzije, pointilizma u korist izražavanja unutrašnjeg duha, stimulisanog religioznim, socijalnim i psihološkim nagonom, pa čak i optimističkim vizijama budućnosti. Percepcija realnosti imala je vrednost stimulanse kreativnog momenta unutrašnjih doživljaja. Za izražavanje tog unutrašnjeg doživljaja ekspresionisti su stvorili novi piktoralni jezik, koji se sastojao u nanošenju boje u linijom omeđene površine. Ponekad preterujući namerno, sa dramatičnim i ekspresivnim potezima kista, dosežući granicu karikaturesknog. Kao i kubisti, ovi umetnici su direktno suprotstavili senzualnoj umetnosti opijajućeg izraza impresionizma, prikazujući direktnu viziju svetlosti i boje i korist snažnog ekspresivnog sadržaja. Kao kontrapozicija futurizmu sa Sredozemlja, koji je se u to vreme rađao u Italiji, kao jedno moderno osveštavanje umetničke problematike. Ekspresionizam označava sumnja i melanholija, koju inspiriše deo danskog filozofa Kierkegaarda. Umetničko delo ekspresionista vodi ka subliminiranoj odsutnosti ličnosti, koja pati zbog svoje slobode. Ekspresionisti grupe Brudske dopuštaju sebi slobodno hromatsko izražavanje kontrolisano spontanim kreativnim procesom i artikulisanim senzibilitetom autora. Veštačka harmonija praznog sadržaja prepušta teren asimetričnoj dekompoziciji koja je najbolje predstavljena u svetski poznatoj slici Vrisak norveškog slikara Edvarda Munka. Paralelno sa fovistima u Francuskoj,
Nemački umetnici su osjećali da kao proroci dotadašnjih nepoznatih umetničkih vrednosti moraju prevazići konvencije koje sputavaju umetnost njihovog doba. Temelj slikarstva u Evropi za narednih 50 godina bio je izražen u ciljevima 3 grupe nemačkih umetnika. Most, plavi jahač, nova stvarnost. Ekspresionizam ovih umetnika je proistekao iz protesta prema društvenim i političkim nepravdama. U delima u kojima su protestovali protiv nepravdi svog vremena, nastojali su da se što neposrednije ogleda snaga njihovog stvaralačkog poriva. Ovaj stvaralački poriv zadužen sa željom za proteste. Postojao je temelj čitavog niza raznih pokreta u nemačkoj umetnosti. Umetnički oblici koji su nastajali kao rezultat ovog stanja poprimili su kvalitete žestine, dramatičnosti, okrutnosti i čak fanatizma, kao na primer u razumnoj francuskoj umetnosti i u prekostadašnjoj percepciji fovizma kao divljeg likovnog izraza se nikad nije u potpunosti javljao. Mladi umetnici ovog pravca identifikovali su se sa religijskim misticizmom srednjeg veka, nihilizmom filozofije danskog egzistencijaliste Sørena Kierkegaarda, kao i sa umetnošću, ali i animizmom primitivnih kultura. Neki su takođe sledili dečiji način likovnog izražavanja. Koji karakteristiše naivan i emotivan naboj prema okolini. Na primjer, umetnost Emila Nolda po percepciji i osjećanju je slična mističnoj umetnosti srednjeg čoveka, dok je Edvard Munch mnoga od svojih dela bazirao u srednjovekovnoj primitivnoj umetničkoj tradiciji. Franz Marc je, inspirišući se u stvarnosti pećinskog čoveka, stvorio poetičan izraz koji karakterišu čiste forme i emotivno korišćene boje. Georg Gross i Otto Dix su bazirali svoj izraz na protestu protiv pruskog militarizma. Max Beckmann, iako nije pripadao ni jednoj organizovanoj grupi ekspresionista, išao je putem koji je po duhu bio donekle srodan delu Otta Dixa. Posle Prvog svetskog rata Dix je u stilu satire obrađivao degradiranu polusvest tadašnjeg političkog društva Nemačke. Beckmann je negovao sličan stil otvorene satire koji je učio od kubista. Ovaj kvalitet daje jasnoću njegovom načinu slikanja koji podsjeća na dela starih majstora evropskog slikarstva.